lala rebi pedah begindo arah panditanta. Rikut raswari sendah penggom lalaka pedah-pedah. Iseken man bandu baskrina sangkap geluhta. Pemindon kami arah PJJ Nasaret Nare tetaplah jaga kebadian perzabundu. Maka malam mateita krinanak kampe pagi tetap malam matendu bas kegeluhundu. Rikut pe ras krina kam orang tua pekepar tetap kam sehat bas pejabu kenana sangap kam tetap kam berikan dorongan si mahuli man anak-anak nu si baru jabukan bana lu bagai jawe banci jadi jabu si mahuli jadi contoh ibas gerejanta jadi MKAP ibas peradatan kalak karo ngosah jadi ija kesahan ke iban karena surat kawin ibas peradatan kalak karo merga ngestuhuna cuma saja pemerintahan tenda reh majuna reh dekahna. Jadi ngarap kami ibas surat kawin du asaban Cina laporkan du ku catatan sipil. Labu maka merga sebab lebih adat. Maka merga ngesurat adat. Cuman bas pemerintahan arkitekan tambah majuna kita lid usur peraturan. Endam lebih pertama. Jenari ibas kami nari pemerintahan lurah Locimba kam ipersingiti kami sebagai masyarakat kami maka karena peraturan pas pemerintahan nari asaban Cina ikut kendu ija karena surat-surat data rumah tanggandu janah pe karena kai silit tanggungan du iban pemerintah entah PBB NDP asaban Cina kamlah sebagai contoh ulah kari bagi aku kape bas pemerintahan nampati lurah tapi PBB ku macat lalap ulah bagi aku bagi jadi asaban Cina kam terlebih-lebih anak kami si laki gelar ndu sopan makana ngasup kam makekan gelar ndue tentu ngosepadan ras pertubuh ndu jadi asaban Cina pakai kendu gelar ndu ijakam pagi tading entah Ilau Cimba entah inang Belawan kamlah sebagai contoh bas masyarakat rikutkan gelar ndu jangan bagi lid karena pemerintahan nenahkan kam entah lid ibas gotong royong kebersihan endakari kusahkan guna penukur sapu-sapundu ija kami artenah kam sileben nareh ulah kari simbangkung kaleben kam sing udah kam leben reh makana pengarapan kami ibas pemerintahan lurah Locimba ijape kam tading kam sebagai contoh itah kami kam waktu sing udah dengar di tengah-tengah kota kami lalit pandangan ulah karin serjabu jadi lit pandangan arkitektur nersadana rihnu gel-gel nari bersih kambas penakit masyarakat encakam karir jabu jika karir terjangkit ulah bagai makana sibas la mejile rubatilah kam sibas mejile makana ersadarih du ulah kari ngerana kami siti ibas teman du arisen nak nande ica idah du kami ngopulung kal kerina je kami pemeriah kal ukur kami rejabu anak te sintue makana menbandu dua anak kamras Bapak Ica arenda terus kupuji ni ku pudi warienda sangat kam mencari menjuah-juah kam ulah sakit-sakit langpe itah kami kam selama ini dah sakit bagelah terusna makana menbandu anak kami Ica kam penakku adinggo kam erjabu ican lebih enggo kam ngalokan pasu-pasu iudur di batanari enda pewap menakku ipakai kendu kata pendeta singgo i kata kena ibas warisi lebih kepada kedua mempelai dan juga terutama untuk kedua orang tua mempelai dan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi berkah untuk kita semua. Dan selebihnya
Kemudian semoga nanti cepat dapat momongan untuk meneruskan keturunan dari orang tua. Saya kira cuma itu saja. Terima kasih dan bujur. Halo Mahudi, agenda kami teman-teman du Karang Taruna, Kelurahan Locimba, endak ya pe ikut armariah ukur ibas perjabun enda ija penanah kendu kami melalui oki enda sada kreahan ukur kaman kami. Agenda kami teman-teman du enda memberikan pengajaran enda kami labu bin beluh, memberikan pedah-pedah pe kami min labu pantas saja. Toto kami mankam duana ija pe kam pagi ringan terlibatlah kambas kegiatan-kegiatan terlebih ya menyangkut kegiatan sinterem sebab kami enda Karang Taruna misi kami emang menangani penyakit sosial si baginggo itu rikan dibas perwakilan kelurahan dai. Jadi kami adalah mitra kelurahan. Jadi harapkan kami kam dua nape ikut kami bagi ngopi kam pagi Jabu. Janah pe jumpa kami laki rasanya di Beru sawir agam tua. Janah pe lawa kam lupa notakan kami teman-teman doenda meter kalat jodoh. Janah pe teman kami oki kampe terus kabar sekolah muter kadung perkuliahan je pagi lain lebih makan kerja buka oke. Nah kami pela lupa natakan selamat mankam orang tua kami pakai par di jenai aku mewakili arah permata ngatakan mankam senina turang kami sopan rikutkan pe agi kami Ica selamat menempuh hidup baru sehat-sehat perjabundu janah ibas perjabun enda pagi ulah kam lupa ku gereja eko enca si penting naga pertama perban kai kelgeningan mindong kita manbana maka bura ibrena adalah sepindelo labo kok mungkin ibre kena jadi sehat kam terus janah jumpa kamu pagi kam anak dilaki ras anak diberu si baginggo isuru-suru gendu janah man kampe orang tua kami singgo pejabukan anak sehat-sehat nakam terus tertambah-tambah na rezeki du gelah malam ate anak si ngoi pegalang du senina kami kakak mama Ica ras impal kami karo Margana selamat kami ibas pejabukan anak tasintue kakak bang tambah-tambah kesehatan du jenda nari kupudi lanai bo bue kel si mantangkelan atur saja kesehatan du meriah-meriah saja ban. Jadi seterusnya man anak kami Ica ras kela kami ningku sekali sangat kab ibas kayuhkan perjabun du simbaru nakku kelengi pensarindu jadi krina sir tanah henda pagi arus iulihkan nakku pagi undangan adina bansi dua anak kamreha di lang skala jadi uga semalna bas kita moria lid mendakari adangan jadi ibas waktu nakari israhkan kami jadi membantu beberapa kami keluarga Sinulingga selamat kami bias pejabukan kempu endah endam tersekan kami terlebih men sopan ras Natalisa ijai bas warisin lebih ngokam pasu-pasu bagi bebas waris kelenda ngoidungi secara peradatan kalak karo tersingat ndai lurah ta semua wakili maka bas kita memerenda melala penyakit masyarakat ras Tuhan gelalu bagai tantangan ras prevensi hadapi kita ngasup kita dalanisa endam ca kata kami bas mamre terem kami pengajian si kami ngerana bujur abang kami bagai peras kakak kami selamat ibas pecabukan anak ta bagi ngdube singgo rusul siarihkan gua maka menghuli idah kami mulai kin awal nari bas dah hintenda sehriahna maka nin kami sada pujuin mantuhan ibas dah hintenda kai pelali alang abatna
Makanin kami, menjuah-juah kam, ada tambah-tambah harus kesehatan du berikan Tuhan. Ibas kam go jabukan anak kekelangan ta. Maka si peduakan terkhusus mana anak kami si jabukan bana. Anakku guna mempertahankan jabu. Harus kam patuh nangdangi peraturan. Adi kita ngeluh harus lit erkinitekan. Idah kami zaman sekundari guna mempertahankan jabu endang sulit. Lit debas ada bulan lane siangkan. Lit ka debas tahun lane kasiangkan. Jadi nin kami bahas gelar perpulungan jabu-jabu Jericho. Mis kam ikut ku perpulungan. Mis daftarkan dulu naik tima-tima. Bagai kam go ndalani wari-wari nu mis daftarkan ijakam tading ibas gelar perpulungan jabu-jabu. Arasade banci teguh perjandu kai sing-singong rana sikrina banci datnu kedamen. Jadi ena cabanci saken kami kata ibas perpulungan nari tambah-tambah sede bagi singgus cakap ngeras-ras di tengah-tengah perpulungan ta lit ngekari oba kami luah enda ulanan du galang kitikna pakai kendu kari ibas tengah-tengah jabundu maka malam ateta malam atendu pe jenari ikatakan kami bujur pe man bandu kam perpulungan jabu-jabu Jericho mambre Jericho bagai pe ras Moria si ibas piga-piga wari si lewat nari kimpe seh paksa genduari enda nggo kam ikut muat bagin guna pehulikan kerja perjabun anak kekelangan ta enda ibas denda kami ngatakan bujur man bandu jenari dibatalah kari sir semulih man bandu skalak-skalak bagepe man anak-anak kami termata jenda pe kampeng gomlala kalau muat bagin nakku maka katakan kami bujur man bandu janah kami pertoto man kam si nggo erdahin tutus tendur dahin ras lampas kaju pa atendungan na maka si banka lakon-lakon si bagenda rupana bas jamburenda jenari man bandu si sekolah denga tutus tendu sekolah seh pagi surah-surandu bagai peras sekarang taruna krina melalakal katakan kami bujur nakku kampe seh pagi krina bagi si surakendu jenari man arisen berus sembiring pe teman senina ku gejapkan maka kepeken anak taenda anak taraskang kepeken nakapndu gejapkan kami kalau kekalangan do maka ibas wari sin lebih nari ras singgo lewat pe enggo kita ras mat bagin maka kami pertoto gelah kampe mejuah-juah bertambah-tambah kerina rezekindu dan begitu juga kepada bapak dan ibu dari Kimia Farma kami sekeluarga keluarga Sinulinga Mergana mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak dan ibu. Dan semoga bapak dan ibu juga diberkati supaya tetap sehat-sehat dan sukses selalu. Ras jenari bagepe krina ajar ras pedah-pedah singgoi katakan du sienda pagi kami pertoto gelah banci min ikutkan ras idalankan anak kekelangan ta. Jenari kupindokan sekali sadaman kam turang rasenina perpulungan nasaret inang belawan nari ija pagi enggo tading pagi anak taenda inang belawan ngarep kel aku sebab asa penurikan bre-bre kami maka kakak resturangku labo je gerejana maka ngarep kel aku seh pagi warina perpulungan iyah kendulah anak taenda gelah bengket iaku perpulungan jabu-jabu bagai pe beberenta bengket ka iaku mambre ras anak taenda pe bengket ka iaku Moria enda mau pengarapan kuman bandu perpulungan nasaret nang belawan jenari selebihna maafkan do kami kurang lebih kai sini bahan kami man bandu ras Tuhan si masu-masu kam krina bujur
Iya. Dalam Yesus ada sukacita. Iya, cepat Siti, ya cepat. Iya. Salihkan di sikal berkibot. Iya, salihkan. Ya jaga bena bro dari ganda ya lakukan. Iya, Kamprina, kegelangan Tuhan, senina ras turang. Acara tidak meriah siakam, kabir kita kan kalibu, belangan Jawa tumbana, tertinggal kam, reh karibu ku gendang, nabuh karibas bukna. Bojor, wajikam kudul prina, jakam doa enak berut. Bubu kami, puang kami, jikalau ciken-ciken. Ija iba sanak berundung kopatak cinder. Kam kalim bubu sinulingga. Ginting mergana baru sumergana. Rikut aras jawak mergana. Laka tadingan kalim bubu jikalau ciken-ciken. Ayam kap ginting mergana aras temanas dalanan. Arenda kam krina. Berikan mergana, rikut aras turang kami. Sentabi lebih ibas Pak Seneman turang kami. Jadi selamat kam ibas pejabukun beberapa kami sehat mejuah-juah kam. Terlebih-lebih pe kami impal kami. Langau bukan muduk-uduk impal. Kuah kape bageng. Jadi seterusnya man beberapa kami sinjabukun bana
Selamat kam manteki perjabun simbaron aku, Tuhan tetap simasu-masu kam, jumpa tua, mupus anak dilaki, mupus anak diberu. Jadi endam lebih ke Taman Bandu kam sinjabukun bana, terlebih-lebih membandu impal kami. Malau kak dumprat sekal bulang-bulang empal. Oh, wai gua kak pelang bicara dah do ibas tahun kemerdekaan dah do 45 aing gua merdeka. Selamat impal. Jenanari kam pudi. Renggudana kam ko anca pakai bulang-bulang epe. Sadanari kal mencakari terus ndakari dah do kupudi oreda gelah rengudana kam rekam kari kujobu bersumergana gelah itama kami kari pendu. Jadi sikatakan man Tuhan di batan ijaki tanggo pulung ijenda nakku lit kita kerina ibas mejuah-juah bagai pening kami man Bandu duana kekelangan kami kempu kami sidlaki ras diberu mejuah-juah kam ibas perjabun simbaruenda nakku jumpa anak dilaki jumpa anak diberu sangat kam cari nakku kelengi bekas sendun cari gelah banci pagi uli-uli hindu kami kerina tigandu bulangdu mamandu nakku mamandu mamindu jadi nakku endam ning kami siti eman Bandu janah tutus satendu ibas perjabundu Tuhan dibatasi masu-masu perjabundu simbaru enda nakku bagi peman kam bebre kami tarigan mergana rasa nak kami burukaro kampe sangap kal kam pejabukan kempuenda nakku sehat-sehat kam bertambah-tambah rezekindu pupudi warienda penakku bagi peman Bandu kerina bebre kami kempu kami tarigan mergana pai pelar rendobah kampe kerina kam sehat karina kam nakku bahkan lukur kami tarigan mergana sirulo sebab perjabun kempu kami ngobanci erdalan alumhuli maka ning kami man Bandu krina tarigan mergana apai pelarndobah selamat ras mejuah-juah man Bandu krina anak man bebre kami benar ras anak kami lian buru sinulingga buru baru siakap kami sangap kam pejabukan anak due bre-bre mamana nakku pejabukan kempu kami tarigan mergana ras buru sinulingga sehat kam duana jadi suruh-suruhun kami ertambah-tambah rezekindu ibreken di bata toto ras pengarapan kami nandangi kam bre-bre kami ras anak kami bagai pe benar bre-bre mamana gedang kalate kami sebab resada ari hindu krina ras sembuyak seninandu terlebih-lebih adiku perdiatakan benar bre-bre mamana iba suari sinderbinari sangkem geluhndu sembuyak seninandu anak berundu inang belawan nari pe ikut kal numpak-numpak kam bre-bre mamana iba siendai katakan kami man Bandu krina sangkem geluh tarigan mergana ikutan nang belawan nari selamat ras bujur man Bandu krina dibata arsimulih nahkan pasu-pasu ibas kam engkelengi bre-bre kami tarigan mergana rasa nak kami berusinulingga berubarus yakap kami man kakatua turang berubarus nini karo sopan tuhu enggo cawir ya metua labo ya sakit tapi tading ya i gereja lagi akam jai turang te kami
ngarang-ngarang pertenindu Rajabu kempunta sekelah pagi sura-surana kampai cawir metua man penggurun kami sebab ndai Joshua Rudi Beni sura-sura kami mamandu nini bulangdu gelah reh kujenda nini karaundu tapi ngonde iusahakan entah kai halanganna endam ula si morah-morah ras berusin ulingga kami nini bulangdu barus mergana ras mamandu ras simpaldu teram kami pulung ngatakan selamat berbahagia ibas kam manteki perjabun simbaru berusin ulingga pekam kempu ibas jabu kami pagi kam jadi buru barus ikut-ikut nu pagi bibin due si metuan due pe berusin ulingga tapi bas jabu kami lalit dobak naya ras buru barus babai pagi permen due lian ku jabu kami maka malam ate kami krina tambah sie ibas gelak kalimbubu singa lumas artoto ras pengarang kami Tuhan gelak i jujurkan di bata tengah-tengah jabundu anak dilaki ras anak diberu ibre kena kesangapan si simpar ku tengah-tengah jabundu maka malam pagi atendu malam ate tarigan margana sirulo rikut ras sangkep gelukdu terlebih-lebih kami kalimbu bundu barus mergana empari nangi kami lui kalibu tei bagi kalataiku anauru kami tarigan mergana maka ibas kelalean nanakan anak berumen terendu mama ulah kalau kundu sangkut enda kami beberendu kurang ari-ari janah mido maaf kalaku gelah jenanari terus kepudi li perubahan ibas kami beberendu mama mami bagaimana turangku jadi aku be ngerana bandriah no gurukunaku teringat aku meniting du berman res pulang dungkam naik kitik-kitik nari pada iting ras pulang saja pakai nunggeluh henda laban si kita juru janah impal dua anak siku pupus lali ombahna ras anak bas jabung kami mamandu sinulingga mergana jadi ulah kari ngandung kel mama tua kaini selah kami tu ban megah nak wakap naku ngo bansi kamu kuingandu beri kami turang kami sit berutarigan ras tarigan mergana kelengi anak buru menteri kami gelah la curu kamla beluh ibas kam nandangi kami kalimbu bundu karo mergana jadi aku berbelas ban entrem kang kami memandu mamindu naku pegajih-gajih kami rebelas jumpa anak dilaki jumpa anak diberu menrudang-rudang sangkep geluhta bujur ras juah-juah Tuhan si masu-masu krina sangkep geluh tarigan mergana ras nudinga mergana bujur tarigan mergana galah anggota kendu pagi kupudin wari ula kal pagi kami ngencati mendu ngorati kam bicara kam pesungku nindu kami wajar kal nge ijasi tading lupa nindu sekebabak galah ula lit ido-ido kalimbunte nang dangi kami
Maka ningku Mesir akap doku ngeranainda guna kini ulin kupu di warienda. Maka gelah gotak rendu kupu di warienda tetap pekam nungkun man kami ngome seharusna jenari ning kami kam terikan mergana sangap kam ibas kam pejabukan anak endu beberi kami man bandu sopan beberi mamana 2 tahun singgo lewat sopan telepon kam nang dangi kami malam tahun baru nak Jek inget kal nini pulang du nak rasiting du mama selamat tahun baru ninduman kami kusungkun kesehatan du sehat mama nindu jenari turi kendu ngarana te kuras mami nindu naku hari turi kendu karena sura-surandu sopan naku babari mama na akur jabu ateku mama nguda mami nguda nindu gue inget kali ini ulang dundu baik sopan bicara di minde bapang kunda ras nanding kundai tak lebih kelenge ukur riakna te iku naku mau rah kata iku lah naik kelenge tempalit teman bebering kue hari maka turi kena kalman mami ne bagai kalate iku sopan Ainda ngoseh sopan tanda kriakan ukur kami naku maka adikin bagi kata dundu belalit pedana corahai rasa gindu serumah kelengindu pagi corahai anak kami naku ulah kalkam pagi rubat-rubat adilah teng pe pagi akap ndimpal doe rekata kami ngajar kenca sebab akap kami pelabulit babakna rasana kami naku anak tangga baik sina anak tak babe ulah kam tangis megah kalau kak bapa tantai ulah kam tangis lah bapak berikan pedah mana anak tai maka bagaimanakku alo kendu impal doe naku si keleng-kelengan kam ibas kam manteki perjabundu ulah kal kam rubat-rubat corah bandu pe bageng sopan adiku ne pagi lagak ndu teng impal duwe naku bagai kal beberin duwe bapa nindu pagi man bangku ulah ku jakal pe pagi turi kendu amin terem kal pe kami bapa andu dung ko kak pagi aku pencakap kenca maka bagaimana aku ingat duka kami ya jenari ning kami man bandu kam kerina anak buru kami tuh teridah kal ngekersadan arih du seterusnya lah pagi bagai ban arih du lalap anak buru kami gelah halu bagai la teridah kami kelibu bundu pela beluh rasertoto kami man di bata maka sehat menjuah-juah kam kerina anak beru kami terigan mergana ras turang kami si beru karau rasman bandu pe bagi katang kundai sopan ngom kam lampas kal ngaku 2 tahun singgo lewat naku adilit ge kam pagi lasiangkan ai ulah kal kam pagi rubat adilah pagi kan du teng corahai lit pandangan berkata kaman kami bagi kang kampen aku corah
Ulah bagi-bagi kami sempat kam berubah. Aikal ngencet pemilun kami kali bundu. Jenda kami ngerana, tujukan kami man kam keluarga besar Tarigan Mergana, sangap kam pejabukan anak. Jana man kam beru kami, beru Sinulingga, restoranku, beru edana, erjabu anak dua teman, jendana rikupu ditambah-tambah kini sehatan du restoranku. Sebab ija daging penggo metua teman ular kursi sadan ningku usur bagian dadahin teman latih kin ningku tapi tu kami basar jabu beberapa kami enda kam tambah-tambah kesehatan du bagepe man beberapa kami sopan ras anak kami cora sopan nak kunggo gedang ke dalan indu beberapa mina melalakal pengalaman nambah-nambah man bandu ijen dan nakku ngarap ke kami memindu lebih dewasa nganteki jabu simbaru bagai pecora anak kami kaininan da bapak tuandu nakku kam lalit obahna bagi anak di tengah jabu kami sebab Sinulingga nang lawan ras Laut Cimba Bali jadi nakku kam ikatakan bersingumban ibas jabu kami ulah pagi belin kendu kam bersingumban teman kelengi bibindre tidak kencak kam bersingumban bas tengah-tengah jabu Tarigan Mergana. Bagian kami ngerana termendengar kami memindu pegancih kami ngerana da erbelas kami siti nakku man bandu beberapa kami Ica bagai pesopan ija ibas kam rube teman nakku bagai si senggat kalaku sebab bibindu ngatakan zaman bangku eda beberendu rai teman kap ras beberendu nina hadi bagela setehkai rencana Tuhan ertotolah kita aku ngerana ras bebereku si Ica maka ulah kal ia main-main sebab tanku si kaus tanku si kemuhun kap ningku maka ngerana aku man bandu Ica ulah kal kam main-main nakku maka teman due bebereku kampe bebereku ningku sehnakku ipersadakan Tuhan kam lebih kam go ngaloken pasu-pasu pakai kendulah ibas jabundu Tuhan Yesus lah ban sebagai sukut ibas perjabundu gelah pagi tetap damai jabundu sebab adikku nekari lid perjentikan ibas kam lanayaku beluh sebab labo terbelaku kam sada tapi secina adi dekat kam ras Tuhan pasti damai jabundu maka bagaimana kami siti naku tetaplah kam rembak ras Tuhan gelah kerina pendahindu ipasu-pasu di bata simberikan rezeki man bandu jumpa matahari bulan kam bagaimana mesiti si terbelaskan kami bagai peman bandu janah man bandu kakak resturangku pe sehat kam pejabukan bre-bre kami kakak seh pagi sura-sura bre-bre kami maka malam pagi ateta natap janah man bandu bre-bre kami mamindu mamandu si Bandar Meriah nakku maka sehka kam pagi ke Bandar Meriah kam ke rumah ta gelah tanda indu pagi kami krina mamandu ras mamindu panjang perjabundu nakku sehat-sehat jumpa pencarin gelah teruli-huli hindu kami krina mamandu ras mamindu jadi kami labo beloh gedang rana si barem bujur ras mejuah-juah man banta krina bujur itu tuh setir jabu pal nah jawab
Adi bas perjabun melalang tentangan. Tentangannya adi beluh kita. Jadi meriah. Soal lali tentangan mikir lai tenggeluh. Aku melalang tentangan dosaku. Bagai pe bas gila jam idah dua na tentangan basia wisai na. Gundari gua ada gay bengkila. Pakai indu wisai na melo kam gua apa maka jenda nari kupudi kila sehat-sehat kam. Ulah kam biar. Apa ipe erdibata kita kila. Sebab kita indah ngeluh demi bahasa adat. Ruang kami selamat menempuh hidup baru. Lebih penggo sekai kata pendeta, kata dibatalah palas bas perjabundu. Tading kendu permata, tah tading kendu pemuda gereja, bengket kamku perpulungan aktif bas ke gereja. Jadi baci pesah kami man bengkila bagai PBB krina kam keluarga besar tarigan mergana sangap kam pejabukan impal kami dibatasi masuk kata enda dibatasi masuk kita krina bujur abang res kakak ya sangap kam ibas pejabukan beberapa kami bang jenda naruh kepudi tambah sehat du tambah rezeki du dibata tetap masuk kam ya janah man beberapa kami ibas perjaban dua beberapa kami sanak kami sopeleng ngapain barenda sepudun bagenda ngom kamu dah ke rumah ngom tangkas sikuturikan ugakin situ huna bes perjabun enda jadi sikupese sange manggome kam si tandaan reh nindu duana ngom kutandai anak ndu reh pembarenda anak kami ca ngome tandai ndu impal ndu nak kuning kumrenda nggo panindu jadi jenda nari maka kam adinggo kam si tandaan tentu nggo tekndukai kemun temandu maka adinggo tekndukai kemun temandu bahanlah bagi kemaunne persilahang lebih kemaundu utamakan lebih kemaun pasangan do jadi endam sitik sangap kam ibas jabukun bana dibatasi masuk kam bahan kata dibata palas bes perjabundu bujur bandu beberi kami sanak kami si buru karo sangap kam pejabu kempue aduh bagai rehna rezeki itu dit pinakit jenari sehat na kam duana beberi kami res anak kami jenari kempu sopan ading kam merjabu res kempu bersundulingge maka ningku ninu bulang do kalau erjabu melala perbeben pas melala dia perbeben ene gunung simuhuli labuk kebiaran maka ulah kamu rubat gegeh dahin susun upah do mencari enteram kami kalibu upah gimana siaran kerinena maka pagi tenah harus ke dahin do terlebih sinulinga mergana si iperdemui itu, bagaimana sopan, redahine ulah latih-latih, kalau redahin lawan cimati pendahinna, gigih saja, radat sen, juga jenari jumpa anak dilaki jumpa ini buru, menjuah kam kerina, tega mergana, kami pikir ibu menjuah kerina terus kepuang, enam kata ini bulang do sopan, ras kempu buru sinulingga, menjuah kita kerina. Terigen mergana ras teman du sedalanan krina apa ipi kamlaran dobah ibas pejabukan beberi kami kempu kami krina armeriah hukur makaning kami menbandu anak guru menteri kami terigen mergana ras beberi kami berusinulingga sangap kam pejabukan kempu kami beberi kami sehat-sehat kam jenari menbandu kempu kami sinjabukan bana bas wurinda ibas kam jabukan bana
kempu kami dua nakam. Kami retoto mendibata. Agalah pasu-pasuna perjabundu. Sehkena sura-surandu kerinana. Sehat-sehat kam, jumpa kam rezeki, jumpa anak dilaki, jumpa anak diberu. Gelah halu bagi pagi, banci meriah ukurundu, ndahi kami kerina puang kalimbu bundu. Bagaimning kami lah kami gedang ngerana, di batas sima sumasukam kerinana. Bujur ras mejuah-juah kita kerinana. Kami raskela kami teringan mergana. Selamat kam pejabukan kempue. Bre-bre mamana raskela. Jumpa kam resimpal do. Berusinulingga. Entah ja pagi pandangan do berusinulingga kempu. Nungkun kam manbangku. Aku bre-bre sinulingga kempu. Berusinulingga lama serang atur sa. Lama rambit. Nanaiku lah aku pernah getuk. Nah. Maka suka. Tapi mesra. Makanya ya seterusnya gedang pagi perjabundu. Maka kami pipuang kelimbu bundu malam mati kami. Nata perjabundu.